bakunzi ba Press TV mbahaye ikaze nanone mbahaye ikaze mwe mwese mwakanze subscribe kuri YouTube channel nawe utarakora subscribe ndagushishikariza gukora subscribe ukajya ukurikirana ibiganiro byose tubagezaho amakuru yizewe nta handi wayasanga uretse kuri Press TV Rwanda. Uwo muri kumwe ni Hobby kuri Instagram ni Hobby Rwanda. Uyu munsi hari inkuru ibabaje yacicikanye ku mbuga nkoranyambaga yamenyekanye kuri uyu mugoroba. Ni Kurupfu Uwahoze ari Perezida w'u Burundi Pierre Nkurunziza. Uyu mwaka wa 2020 twari wakoze ibibazo bikomeye, twabuzemo ibyamamare bikomeye, none na Uwahoze ari Perezida w'u Burundi aratashye aratabarutse. Byose byivanze n'ibibazo bya COVID-19, n'ibibazo bikomeye abantu badabasha gushikira. Gusa reka mbabwire ngo mwihangane. Iyi nkuru ya Pierre Nkurunziza irababaje cyane, gusa natwe nka team ya Press TV Rwanda icyo twamubwira ni rest in peace, cyangwa se ruhukira mu mahoro. Nkurunziza yinjiye mu bitaro ku ya 6 Kamena 2020 nyuma yo kuvuga ko atameze neza. Ubwo mu minsi ya mbere bavuga ko ubuzima bwe bumeze neza, yafashwe n'umutima ku ya 8 Kamena, gusa yapfuye afite imyaka 55. Igihe yapfaga umugore we yari yajyanwe i Nairobi kugira ngo avurwe nyuma yo kwandura COVID-19. Ibi nabyo birababaje cyane kuri uyu muryango wa Pierre Nkurunziza. Bimwe twababwira kuri Pierre Nkurunziza. Pierre Nkurunziza yavukiye mu nzu y'abavandimwe 7, 2 muri barumuna be bishwe nyuma y'intambara y'abenegihugu yabaye mu 1993. Abandi 3 bapfa igihe barwanaga mu ishyaka rya FDD yari ayoboye. Uyu munsi umwe gusa muri barumuna be, mushiki we niwe ukiri muzima. Yashakanye n'umugore we mu 1994, akaba se w'abahungu 2. Nkurunziza yavuze ko ari umukristo wavutse ubwa kabiri, n'ubwo ubutegetsi bwe bwagize uruhare runini mu kubuza umudendezo w'idini abakristo bivugwa butumwa n'abandi batandukanye. Nkurunziza yakundaga gukina umupira w'amaguru no gusiganwa ku magare. Yatangiye gukina umupira w'amaguru afite imyaka 5, akina mu ikipe mu mashuri yisumbuye na za kaminuza nk'umwarimu wigishaga imyuga muri kaminuza. Nkurunziza yakoresheje impano y'umupira w'amaguru nk'umutoza wa Union Sporting, ikipe ya mbere y'icyiciro. Nkawe yongeye guhamagara abakinnyi bamwe mu bakinnyi be bahoze bashinga itsinda risha ry'abasirikari ryiswe Hallelujah FC muri 2004. Ubwo muri Gicurasi 2015 Africa Confederation yatangaje ko Nkurunziza bivugwa ko ahugiye mu ikipe ye y'umupira w'amaguru, bikamugora kwibanda ku gihe kirekire ku buyobozi bwe, kandi yizera ko yatowe n'Imana kugira ngo ategeke Burundi. Muri Nzeri 2019 komite y'umuryango w'abibumbye yanzuye ko Perezida Pierre Nkurunziza ku giti cye yabazwa amakosa akomeye yakoze. Pierre Nkurunziza hari ibyo yashinjwaga nko kuba atarashoboraga kuba yatanga ubutegetsi mu gihe gikwiye. Hari ibyigaragambyo yabaye mu gihugu cy'u Burundi, hari abaguyemo batandukanye, ariko Pierre Nkurunziza kuri uyu munsi, kuri iyi tariki, nawe aratabarutse, aragiye. Akurikiye abantu batandukanye, byamamare bitandukanye ku isi, byamamare bitandukanye muri East Africa, byamamare bitandukanye namwe mutayobewe mu Rwanda. Pierre Nkurunziza aratabarutse, natwe twamubwira ngo rest in peace. Pierre Nkurunziza ruhukira mu mahoro, ruhukira mu mahoro.
kandi uyu mwaka wa 2020 udusize mu gahinda, utwaye abo twakundaga, utwaye benshi cyane, isi muri rusange ndetse n'abaturage b'igihugu yayoboye bose bari mu gahinda. Uyu nta wundi ni Pierre Nkurunziza, watabarutse afite imyaka 55. Kari agahinda gakomeye ku baturage b'igihugu cye kuba Pierre Nkurunziza atabarutse. Gusa Pierre Nkurunziza yari umuntu ukunda ibintu byo gusenga cyane, dore ko mbere y'uko atabaruka mu minsi ishize yari yarakoresheje igiterane cyitabiriwe n'abantu benshi cyane mu gihugu cy'u Burundi, kandi yari umuntu wagaragazaga ko akunda Imana ku buryo bukomeye. Gusa yatabarutse, byinshi byamuvuzweho, nubwo hari na byinshi bimwe agenda anengwaho, ariko reka tumubwire ngo ruhukira mu mahoro. Nawe ukurikiye Press TV, ndakeka wabivuga. Ndabashimiye, ibiganiro byose mubikurikirana binyuze kuri channel ya Press TV. Nawe utarakora subscribe, wakora subscribe tukajya tubana mu biganiro byose dukora. Uwo muba muri kumwe ni Hobby, kuri Instagram ni Hobby Rwanda. Ndabashimiye, ibiganiro byacu nakagaruka kuri Press TV. Mugire ibihe byiza, Imana ikomeze ibarinde, mukomeza kwirinda COVID-19, mwambara udupfukamunwa, mukurikiza ingamba za Minisiteri y'Ubuzima, ubundi tubeho ubuzima bwiza. Ikiganiro nakagaruka. Ciao ciao, mugire ibihe byiza.